Esperta Serba li tqabdet mill-Maġistrat Gabriella Vella biex isservi ta' forensic accountant fl-inkjesta dwar l-isptarijiet la għandha degree fl-accounts u lanqas warrant ta' accountant. Avolja wetqet xogħol li b'riżultat tiegħu tresqu diversi persuni fil-qorti, inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan l-iżvilupp ħareġ fit-tkomplija ta' waħda mill-kawżi, meta fuq il-pedana tax-xhieda l-erba' filgħodu quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Miroslava Milenovic wieġbet mistoqsija tal-Avukat Vince Galea f'isem id-difiża ta' Dr. Muscat. Meta mistoqsija dwar il-kwalifiċi tagħha, is-Serba qalet li l-Maġistrat Gabriella Vella wkoll ma kienx talbitha għal warrant meta qabditha bħala esperta fl-inkjesta. Hawn il-Maġistrat Rachel Montebello ġibdet l-attenzjoni tax-xut li biex persuna taħdem bħala accountant f'Malta jeħtieġ li jkollha l-warrant u ordnatilha biex twieġeb il-mistoqsijiet minkejja li din qalet li qed tħossha offiża b'dak li kienet qed tintalab. F'mument minnhom is-Serba qalet li kollegi tagħha mqabdin fl-istess inkjesta għandhom il-istruhom sew dwar kif jiġdu. L-inkjesta dwar l-isptarijiet li ħadet 4 snin biex titlesta swiet lil poplu mal-11 miljun euro. Il-kawża tissokta aktar tard dan ix-xahar.